Tatarulu Tolvay, Almunar, dayar turlar. Первый раунд. Бой. Зрелищный бой. Hara bir an koydu. Bir koydu kara, bir koydu. Evet, evet candır. Oğlum arasın, oğlum var mı? Stop, Derman. Eko iki çaka basmaç. Ha, sekundantar. Stop, Brena. Birinci round ayaktadır. Bunlar iki round. İki round. 3 minutadan iki round. Время. Второй раунд. Бой. Hurmatlı turanlarla boy olatkanlarla prizova besini alganlar ketpegile medallar gelet bir jolun agrazene kılıp koygan tarkayla bugün jal koyla balдар medal diplomunu alıp ketsin.
время. Müşkeler orta. Жақсы кетті. Жекотеңе өзені деп қойып, қазір екен. Жекотеңе. Шакен Қорос. Фамилия? Плюс 18 жаш, 57 кг салмақтың абсолюттық чемпионы Ахматалиев Сыдықбек болды. Айкөл Манас спорт клубы. Жана ошондой атаандашы Кайыров Айбекке да өлчөгүп коюлду. Бул да таттыктуу финалга жетти. Өтө таттыктуу. Экөөнүкүндөй таза финал болду. 3 минута 2 раунд. Взрослый. Финал система. 3 раунд. Первый раунд. Бой. 2 раунда по 3 минуты. Sekundantlar biraz özümü bas duruyor. Buyur. Жақсы болды. Жақсы. Бұндай беттештер. Бұндай беттештер бүгін болып отқанда қуанғыла. Назиров. Таным. 61 кг салмақтың чемпионы Назиров Бекназар болды. Мұхаммед Умар спорт клубы. Жана ошондой эле анын атаандашы Абсаттар уулу Толубай, Айлмунар, Жылалды айылынын тургуна да өзгөчө кол чабуулар болсун. Жакшы.
Eslatga olmalı qanaqa. Eslatga birinchi ol ko'p ko'p. Stop. Время. Birinci round ayakta. İkinci roundda nereden az? Gel lan. İkinci round. Karar round boy. Stop, stop, stop. Boy. Жақсы беттеш болды. Екеуі бейнет қылып шықты. Азыр жақсы финалдар болады. Таттықты өкілі берді. 66 килограмм салмақтың абсолюттық чемпионы Абди Каримов Марсель болды. Улы Қырғыз спорт клубы Ош шары. Екінші месте Тойғанбаев Азамат болды. О кипи. Екеуіне қолчап алды. Жақсы. 7 килограмм. Шалданбек Айгерин, Айголманас, Рустамбек қызы Айназик Айбат. Sultanbekulu Erlan деген маған келіп қойшы. Narca
birinci raund ayaktaydı. Birinci raund ayaktaydı. İkinci raundda da artık görüyoruz. Oy. Hoppa. Başlasın re. Oldu, hocaşka bana verdi. Stoya gelin yakın. Kimceğin gözündü. Bektursun mu? Baktibek Ulu Bektursun 71 kg salmaktan şampiyonu. Muhammed Umar Spor Klubu. Mahmet Ulu Abdü Kayım Karasu ikinci oyun. Bektursun. Bizde bugünkü turnirimizin ahırkı bitmiş. Время. Boy. Boy. Ulan ikili de bir round. Stop. Bu Bektaş'ta 52 kg salmakta kızlar arasında absolutluk şampiyon Den Abbayeva Nazmiket. Aykol Manas, trener Şırmatov Jeniş. 57 kg salmakta